SD9 je međunarodna organizacija koja okuplja omladine socijaldemokratskih stranaka i zemalja bivše Jugoslavije. Polazeći od vrednosti i načela istaknutih u našim osnivačkim dokumentima, programu i statutu, mi mlade socijaldemokrate i socijaldemokratkinje pružamo podršku našim drugovima i drugaricama iz Socijaldemokratskog sojuza na Makedonija povodom skorašnjih događaja koji su se desili u Republici Makedoniji. Mi, mlade socijaldemokrate i socijaldemokratkinje, izražavamo zabrinutost za nedemokratske poteze vlade u Makedoniji i akcije preduzete protiv poslanika i poslanica Socijaldemokratskog sojuza na Makedonija i novinara i novinarki. Zadatak svake vlade je da omogući participaciju, da obezbijedi da se čuje različito mišljenje i da uvijek štiti prava svojih građana i građanki, a ne da ih grubo krši kao što je to slučaj u Makedoniji. Ugrožavanje nezavisnosti i slobode medija je napad na demokratiju u Makedoniji i na temelje demokratskog društva. Nema demokratskog društva bez slobodnih medija. Javnost rada demokratskih institucija i puna transparentnost su nemogući bez slobodnih medija koji imaju pristup svim informacijama. Osuđujemo oštro postupanje prema novinarima i novinarkama koji su izveštavali prilikom donošenja budžeta u Makedoniji. Borba naših drugova i drugarica u Makedoniji nije samo politička borba, već i borba za demokratiju i očuvanje demokratskog društva. U situaciji u kojoj fundamentalne vrednosti i institucije demokratije ugrožene, niko nema pravo da ostane neutralan. Demokratija je polazna tačka ostvarenja naših ciljeva i uslov za integraciju u Evropsku uniju koje naša organizacija podržavaju. Izražavamo solidarnost sa našim drugovima i drugaricama iz Makedonije i pružamo im punu podršku. Kao organizacija koja se zalaže za primjenu solidarnosti na internacionalnom nivou, pozivamo na solidarnost i ovaj put. Demokratija nije ekskluzivno pravo pojedinih građana i građanki nekih država, svi ljudi imaju pravo na demokratiju. Izjave premijera Makedonije da je vlada spremna na sve scenarije, uz koje je dodao da će predsjednik Socijaldemokratskog sojuza na Makedonija, baš kao i Gadafi, doživjeti kraj, ocenjujemo kao pretnju smrću. Ovo je još jedan dokaz da je režim u Makedoniji nedemokratski i da je izgubio svaki legitimitet. Mladi ljudi su nosioci promjena u svakom društvu. Podržavamo ustrajnost i upornost naših prijatelja u Makedoniji u njihovoj borbi za demokratsko, solidarno, pravedno i slobodno društvo, te pozivamo sve mlade u Makedoniji da im se pridruže. Mladi moraju sudjelovati u kreiranju vlastitog života i vlastite budućnosti i trebaju biti aktivni sudionici u ovoj borbi. Politički proces bez mladih ljudi nije demokratski proces. No pasaran.